kini pada malam kini namanya awak kau kan pembukaan kau. Ini pembukaan zikir, kemudian pembukaan kaji tua enak. Kalau di tempat lain dalam membuka baru di kita 6. Nah, 2 kali pertemuan kan. Nah, jadi dibuka doa, mendoa awak dulu. Nah, tuntung dek doa nanti baca pembukaan kaji tua. Kok zikir tadi lah mendoa nak. Panjang doanya. Jadi kau mengaji tua kita buka lo doa, kita adakan Fatihah kepada guru-guru awak yang memiliki kaji. Awak kan dah satu dulu. Awak cuman kau ibarat pisang terkubak selawak ni. Nak berjuang tak satu ada. Di malam kini kita buka kaji tua. Kita naikkan Al-Fatihah untuk buya-buya awak. Guru-guru kita yang terdahulu. Ya Ina, walaupun guru awak tu mati, walaupun hidup, semuanya guru-guru tu lah bajasun untuk kita. Kaji lah Fatihah cik. Kaji lah, ngelang aku ni. Fatihah cik ni. Kaji. Fatihah lah cik. Sama ni. Awak semua berguru masa dulu kan ya. Ya. Betul Fatihah cik. Untuk guru-guru. Baiklah. Walau kaji kau semuanya awak sama macam untuk guru awak kan ya. Ambonan untuk guru umur lah nya. Go. Kaji lah kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'i ma qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. La haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nawaitu khra ila hadratin Nabil Mustafa Toha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalila al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa ila arwahi saykhina wa ustazina minal masri ila maghribiha. Syalila al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa ila ruhi syekhina wa ustazina khususan Buya Anwar Sultan Merajuk. Syalila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Wa sallim ala kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim.
اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وكل أعمالنا وكل عباداتنا وكل حاجاتنا وكل نياتنا وكل مقصودنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ألحقنا بالشهداء وبالعلماء وبالأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين آمين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولسيدنا وسيدنا رحمه به سيدنا الفاتحة Amin 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 ya Allah amin amin ya rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Balai di Langka Jilak kalau sambuangnya ni gua dulu nah latibo sepunan insan nak sudah Numampe ala sudah. Numampe yo ko sarai. Nak. Tena kelima le. Parang chang sa sari punya ke din mapa lah. Tapi ko orang ke kasihan dan ini. Hah? Parang chang sa nak apa? Rancang macam apa aja orang. Artinya bahasa bu saja na bahasa bu saja nak keluar dulu na. Kalau dah saja nak bahasa bu apa cicit. Rukun sembahyang hari ini. Sembahyang. Bila semua kita Sarik takabi, sarik puan. Itu dah. ya. Singgo sarai sejuk lah lepeh. Sejuk lah. Semua sejuk. Dia nak bapaknya sejuk dia. Sejuk. Jadi apanya ni yang ke bina awak nak macam orang macam ni. Oh baba puan itu. Ya, ulang. Undang yo. Ulang saja nak macam orang. Jadi kini bahas dulang ke pengkal sekali dulu dah. Soalannya lah mau ni. Panjang ah. Dah romet terkenal lagi. Allah. Yang ke lain. Ya, ulang menyalang ke tempo, menyalang ke puas hari ke tempo kan ya ulang lah dia. Ulang macam tu. Tapi tak ada masa tu dia pun nak insan. Oh sebenarnya sana. Ya, yang puasa. Sebenarnya satu panjang main nak. Panjang lah meh. Iya. Di tengah. Kalau tak tahu macam nak Mau ulang di tiang. Pindah benar insan nak dah. Iya. Insan dah lah. Pindah insan tu panjang mana? Apa ni latihan ni semua. Kerja suci.
Star maut apa? Star maut. Sakratul maut. Itu ya. Pun berarti ya. Ya. Tertentu aja. Lalu yang tu. Sandal no. Udah lah itu kena lah, terengah. Kecil ya kecil. Lalu. Itulah nak diulang lah batang terikai. Sebab nang kaji tua ko pondasinya kan batang terikai. Batang terikai pendek tu ibarat rumah kan. Itu pondasi dari para pengajian tua. Nala itu sebagai tukuk-tukuk tambahnya. Tapi nan pondasinya mana kaji tua ko adalah batang terikai pendek. Ya nak? Hanya pendeknya tapi kadang-kadang payah lo dapetnya dah pak. Iya mo ya. Aku lah mula kau. Hah? Ganti-ganti ya. Kaji dan kaji. Kaji ni si silai me kami geri lah. Itu salah kau kaji je. Kan tak biar ini. Kau taring. Tak kabeta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kita akan mengaji tarikat. Arati tarikat jalan kepada Allah. Jalan itu dua bagi. Manyonan dua. Yang pertama jalan nan zahir. Artinya tubuh kita nang kasa. Nang kedua jalan nan batin. Artinya tubuh kita nan halui. Muhammad namanya, nyawa namanya. Tubuh nan batin itu meliputi akan tubuh nan kasa. Indak bahinggo, indak basisi. Guntiangnya seperti tubuh nan kasa iko juo. Tetapi warnanya putih jarani, sangat jarani, elang gumilang, sangat gumilang. Tak kalau kita akan bermakrifat, mangko dihilangkan laki-lakuan tubuh kita nang kasa. Artinya indak tubuh nang kasa nan hidup, indak tubuh nang kasa nan tahu, indak tubuh nang kasa nan kuaso, indak tubuh nang kasa nan bakanda, indak tubuh nang kasa nan mandanga, indak tubuh nang kasa nan malie, indak tubuh nang kasa nan bakato, nan kalai tubuh nan batin, hidup tubuh nang kasang, de hidup tubuh ni merah. Asal aku daripada nur, dikembalikan Allah api kepada nur. Nur sama tomato keluar ke dalam. Guntiangnya seperti tubuh nangkasa iko juo. Kemudian dihilangkan guntiangnya, dikembalikan Allah nur kepada sifat Allah dan zat Allah. Mangko tersembunyilah aku ke dalam kandungan sifat Allah dan zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jalan sakaratul maut itu, tak kalau kita akan mati, mangko datanglah dayun-dayun iblis laknatullah. Jikalau kita paturikan dayun-dayun itu, mangko datanglah malaikat maut akan mengambil nyawa kita. Tidak nampunyo datang menjaput, tidak nama-nama datang mencabut. Sia nampunyo zat Allah, sia nama-nama zat Allah. Adapun dayun-dayun nan datang itu ampe para karo manyo nan ampe. Nam pertama datang cahaya nan hitam, iaitunya cahaya iblis laknatullah, merupakan akan ibu bapa kita. Mangko basagiro lah kita menolaknya dengan memacu kalimah la ilaha illallah.
atau kalimah Allahu atau kalimahu, mangko tetulaklah dayon-dayon itu. Nang kedua datang cahaya yang merah, dia diliputi kita. Dek cahaya yang amat putih, jarania sangat jarania, lang gumelang sangat gumelang, iaitunya cahaya Nabi kita Muhammad Rasulullah. Mangko tadanga kato dek roh kita. Ala katanya, Assalamualaikum anta ana anta. Mangko menjawab roh kita, Waalaikumsalam, insyaallah taala kunna minal mu'minina haqqo. Mangko disanolah roh kita tabuka ijab, memandang akan laisa kamislihi sayun, tiada seumpamanya Allah sesuatu jua. Mangko batamulah roh kita akan zat Allah dan mengatu iya Allah. Ala katanya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hoi jiwa nan tenang, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau, pada laku reda dan diredai. Mangko masuklah engkau kepada hambaku dan masuklah engkau ke dalam saruguaku. Mangko basanang-sananglah engkau buek salamo-lamonyo. Malah takkan tuai na. Habis semayang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang wajib diketahui bagi orang sembahyang, salapan para karo, manyunan salapan, 6 para tamu mengetahui zat sembahyang, iaitunya tubuh 6 batin.